khovel chok boy mek tu coronavirus covid-19 anti chuan si amlam alapan thei mek lowa mi thiam te chuan he hripui leng mek hian tuna tanga kum ni chung a o an rin thu an tlang au pui le ta a ni kum sang hi le som pakwa kum top lama tanga China khopui pakhat Wuhan atanga he coronavirus lo dar tranin khovel ram sang sanga pudar lo mi ta a Mizoram po he sileng awang hian kan boya ema avai duai lo sarkar ho tu ten meeting a he sileng lo do le ta lo in ven dan tur ngai to hian mutmu an to man meu lo ani ole kan lu chil tur ber longkai district in he sileng awanga enge kan ton le sileng awanga har sat na sang lo om chho dan te kan seidon ani ole kan lu chil turber longkai district in he sileng awanga enge kan ton le sileng awanga har sat na sang lo om chho dan te kan seidon ani he covid-19 khovel mel thiat alo nia ramsang sanga dar huk thei ani kanin zirtir lain komin February 30 lam matang khan longkai district le Bangladesh le Myanmar ram rin haya te health department chuan medical duty anin da tana heti lai hian ram ri khar ala ni lo wangin ram dang atanga lo lut te uluk taka lo check thin ani March tha kan lo chuang kaya longkai khopuya sarkar office then khata ludona kong kapula kutsilna in soptran an oma office zong zong ate hei hi ti lo ma sela office then khatin bulan an tran sowa atam zok chuan office dor tu local tetan office kong kapula kutsilna tur hi an lo chop ani office dor tu te hian office an lo main an kut fai takin an sil fai masapot thin ani March ni som le panga atangin Myanmar le Bangladesh ram rikhar ania heta hian veng him tu police le BSF te le branch oile te duty tran ania district chung shileng la kan him theinan thei to kan chuwa tu ma ram dang mi lu an phal lawa medical duty te po an la in da sel ani ti chuan he covid-19 hian re lam pan du lovin khovel chok boi turin ram sang adar chho tan ta sarkar ho tu ten ram dang atanga lo ho lo don san dan tur le lo da san na tur ro man na te siam chowin longkai district mi le sa state dang om mek mi sang hi don te eng tia lo ti tur nge an ni khoi ange kan lo da kho mang ti in khati hun lai longkai dc pisa san ka ala hovin ma lak chho ania ram dang atanga lo ho te lo khung san na tur hian medical quarters sakzo hlim la lu man lo chu buat sai ngal ania March ni som ni la pathuma khan ama sadratan medical quarters a hian meche pakhat dalu ania ani hi West Bengal atanga lo ho ani March ni som ni la panni pathian ni rampum huap janta curfew chu Prime Minister Modi an apuanga hi Mizoram sarkar thu chuak angin longklai a po zom ania tu ma pon chuak om lovin hemini hian biak in po khar vek ani March ni som ni le pathum zandar ko atangin district level task force le central oil chuan total lockdown an puanga hei hiram thenom Myanmar a covid positive mi panni mu chua an ni wang ania ramin thenom mai kan ni awanga film khur le zulna na ti ania heti lai hian longkai district a riwei an lo om lo ani March ni som ni le police an lai atangin Prime Minister Modi an rampuma complete lockdown ni som ni le pakhat chunga tan apuang le a longkai district a po he complete lockdown hi khau taka kalpui ani March ni som ni le parukhan complete lockdown kalpui dan tur le shileng awanga in bo sai na sang ta en puya ruam han na nei pui turin longkai dc pi sasan ka ala chuan chongte atlo a heta hian dc hian chongte a di block huam chunga incident commander tur arwata siveyanom thuta dana tur isolation wat te en puin bu fai retailer ten athon anu sem dan tur ruam man na te ani pui ani March tha kan lo chuang kaya heti lai hian van ei thak takin covid sevei kan la nei lowa sarkar ho tu tele
lo ngai pol te ro chuan film khur takin ma an la chho zela April ni atanga ni ruk chunga tan Central Oil chuan total lockdown apuanga hi quarantine center ami te an chua huk don wangle state dang atanga horun pui nei ani don wanga mi pui kho khirna tur ania zom a lo le ani ole chipchiar taka kan soidon chuan a seilu tuk don sia kai toi mai ila thome hetianga thileng awanga rampumin harsan kan to lai hian longtai district a chuan tlongai pol le VLTF te rom manna in bazar dan tur ain choka khosang sang le weng sang te tan rom manna fel fai tak nei chho ania chhun lama hian thingtang lam khosang sang te VLTF te kai foina in mamo chak khai lam khom na hum siam sak thin ania chu ain choka ni in zan lama po longtlai kho pui chung weng sang te ain choka bazar na tur hun ruam man ania heti hun laia hian kan bazar hun anga te mi puiten chak khai lamin bazar kan pan khom thin ani Shireng awanga longtai district mi le sa state dang le ram dang atang le Mizoram kho dang atanga lo ho to zong hi mi sangkhat zanga somsari le pasari ani to a heta hian in report lem lo po anom nual rin ania in report chin sarkarin achin chi achin karang tar lang ani quarantine center sanga dahi sangkhat zali somthum le pali anom to a home quarantine hi mi zanga som ko le pakwa anom to poka center le home a in khung sang chuak to zong hi mi sangkhat zathum som le pali anom to pok ani hetiang hi state le ram dang atang lo ho kan nei dan ani Rajasthan atangin mi som le pali Tamil Nadu atangin mi som ruk le panga Telangana atangin mi som ni le pakwa Tripura atangin mi panga USA atangin mi panni Uttar Pradesh atangin mi pali Uttarakhand atangin mi som le panga West Bengal atangin mi som ruk le paruk tin Mizoram mun sang atangin mi som ruk le patni alo ho to poka Andaman and Nicobar Island atangin mi panni Andhra Pradesh atangin mi panga Assam atangin mi zathum somre le paruk Bihar atangin mi som le paruk Bangladesh atangin mi pariat Chandigarh atangin mi pali Chhattisgarh atang hian mi panni Delhi atangin mi za somre le pakwa Goa atangin mi som ni le panga Gujarat atangin mi som Haryana atangin mi pariat Himachal Pradesh atangin mi pakhat Jammu and Kashmir atangin mi pakhat Karnataka atangin mi zani le som ni pakhat Kerala atangin mi pakhat Madhya Pradesh atangin mi pasari Maharashtra atangin mi za somruk le pali Manipur atangin mi pakhat Meghalaya atangin mi zani somli le paruk Myanmar atangin mi som Odisha atangin mi panni le Punjab atangin mi paruk anlo ho to ani chun ni roka khan longtai district ka positive mu masangber omin mi panni mu chu ani ya chu ta tanga positive an mu chu chhodan hetiang hin lo ngai kha ila kan puan tong khan chun ni roka positive panni mu chu ani ya mi pa ve ani ya chun ni kwa hian panni mu chu ale ania mi pa ve tho ania zon ni som le pasaria pali mu chu belin mi pa pani le mai chia pani ania chuan positive pariat kan nei ta chu ta tang chuan kan han chol wanga zon ni som ni le paruka mu chu kan om lova chuan heng positive kan nei mi pariat te hi an negative tak awangin chua ania chuan July ni ria khan positive mu chua thar pali anum le ta mi pa vek ania July ni som panga a mi pakwa mu chua thot ania hi longtai district a chuan voi khata mu chua tamber alania chuan heng mi pakwa zinga hian mi pa pasari le meichia pahni ania tin July ni som hile pariata hian mi pakhat mu chua tharania meichia ani July ni som thuma hian mu chua thar omlovin positive omsa mi som le pakhat te
anom hun chung azo to le an negative tak awangin chuatir an nia positive hi meichia pathum chia heti lai hian anom ta ani August ni thuma khan positive pakhat mu chua bel ania meichia ania August nilia mu chua anom lova ti chuan ama positive lo om to mi pakhat chu a result a negative awangin chuatir ania positive pathum kan la nei mek ania August ni roka pakhat chuatir le ania ti chuan positive hi pahnih kan nei ta a August ni ria ta hian positive pakhat mu chua bel ania meichia bok ania August ni som le paruka pakhat mipa mu chua ania August ni som le pariat a hian paruk mu chua thot ani boka ti chuan tunai hian positive kan nei mek a hi som anita a mipa pathum le meichia pasari tunai hian enkol mek anni tuna Longtai district a kan din mun tharlam ber hetiang hian lo ngai thla ila Zoram Medical College ZMCA RT-PCR test tura Longtai district atanga swab sample thon to zong hi sangkha zan ni somsari le pathum ani to a chuan Longtai a hian rapid antigen test mangin sample somli le paruk endik alo ni to bok ani heng test sample atang hian positive case som thum le pakhat Longtai district hian kan nei to a heng zinga som hi le pakhat te chu enkol dam an ni to a enkol lai hi som anom mek ani ti chuan tunai hian sample hi som le panga lak ani to a naktuk a hian thotan ni a hian netem sia thon phei ani anga result zan lama hriat man bei se ani tuna Longtai district a quarantine center a omnek te hetiang hian din hunania tourist lo chai hian mi pakwa anom mek a PWDIB a hian pakhat auma medical quarters a hian somthum le pani anom mek a covid care center a hian positive som tuna hian anom mek ani tun din huna hian home quarantine in lama in khong sang kan ti kha anom to hi lo ani ole khati sin khatun tumatan chon du to photila remchang awmani chuan coronavirus do tura Longtai district in bo sai chaudan pronti rik le kan tum don nia share tu te like le subscribe kha lo theng hil lo ula Longtai district chunga thu thar ber ber nen karon le thuayang